Relationer dannes fra starten af skolelivet. Store venner giver tryghed og glæde. Trivsel og læring går hånd i hånd. When I met you, something changed in me. I'm better with you than I'll ever be. 'Cause when you walk into a room, life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Tirsdag den 28. november kl. 16:30 er der indskrivning til næste års børnehaveklasse på Hundelev Friskole. Måske skal dit barn starte hos os. Ring og hør mere på 39 39 11 33. Vi er klar til at tage en snak med dig.